जहाँ तक ग्वादर मखलूक के सियासी शऊर गप्पे ये मरूची नहीं मकुरान था ग्वादर ये अमा हौली टेक के दा सियासी शऊर के हस्ते अमान दौरा सियासी अदबी दीवान के बितगा यक करीम बख्श सईदी नामे मर्द का हस्ता आई हस्ते अंजुमन इस्लाह बलोचान तश्कील दा ये अमान दौरे गप्पा गो के मैं सन शऊर नया लेकिन रिलेटेड तो वस्तगे मर्दमानी गोशगे के ई तंजीम अंजुमन इत्ताद बलोचा नामा के तंजीम कनक बिता अदबी सकाफती सियासी शऊर के हस्ते बोनिश्त एर को करीम बख्श सईदिया अमा ज़माना गाचे के हस्ते बाकायदा मखलूक तो का तालीम रुझान पैदा कनक सियासत हवाले के हस्ते सियासी शऊर पैदा करने के वास्ता बाकायदा के हस्ते यक मुहिम में चले था और इधर पढ़ा लिखा मर्दम के हस्ते यक ग्रुपी सूरत देमात के शब मखलूक सरपत को था हमें वजह के हस्ते 1950 के ग्वादर पाकिस्तान शामिल भी तो अब्ताद देख का 1966 1960 बाकायदा BDS से बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम अयूब खान के पाकिस्तान तो का चलाए न गया ग्वादर भी आई है या किस्सा ही जोड़ भी वो अवली के हस्ते इलेक्शन लोकल बॉडीज़ आनी हमें BDS सिस्टम तहत के हस्ते बितगा हमा ज़माना का वो हमा बाशऊर मर्दम के हमा अंजुमन इस्लाह बलोचान हवाले अच्छे के हस्ते क्या सियासी बालिदगी समाजी अदबी के हस्ते बालिदगी बिता मर्दम के हस्ते देमत का वो पदा हमें 1960 दहक का RCDC बोनश तेर कनक बिता RCDC मरूची अमा इदारा हैं कि ग्वादर सियासी समाजी अदबी शऊर के हस्ते उदा फैना है मैं अर्च पॉलिटिकल वर्कर के बिता मैं लोकल के हस्ते नुमाइंदा बितगा RCDC अगो आमगरंच बितगा जहाँ तक एक गप्पे के जी बलोच के हस्ते नंबा जाता ग्वादर मर्दम नंबा जाता चेस न बितगा बल्कि ग्वादर मर्दम इब्तदाई है कि ग्वादर पाकिस्तान शामिल करने भी गुड़ा हमा अंजुमन बलोच इत्ताद बलोचान के हस्ते तवसता चीज़ें मर्दम आइन तो का अब्दुल मजीद सोहराबी लाते कौदाए था ईशा के हस्ते बाकायदा हमें लौटाए था मस्कत काबू से पिता लौटाए था तो ईशा के हस्ते उदा होती हमें सियासी बालदी के तहत ये फैसला को था कि माँ चूँकि आवादा अमाने के हस्ते रेवन्यू हमें जनरेट बीता वो अमाना चुशें डेवलपमेंट भी न बीता न चुशें ज़र्रे बीता मखलूक ज़हना बीता चूँकि हम अंजुमना के हस्ते यक सियासी मारिशते एर को था कि भाई जमहूरियत चाहिए अमरीत चाहिए तो ये हवाला से मर्दमा के हस्ते पेश होती जहन बनाए था आया पाकिस्तान के हस्ते शमूलियत वास्ता और पाकिस्तान को इलाक करने के वास्ता इत्तफाक को था और जहाँ तक के हस्ते माए नमजती ताल्लुक़ हैं 1966 पुलिस और ग्वादर दरबरानी दरमियाना लाते के हस्ते मामला अंचे तुरंदी बितगा के हाई स्कूल इदा मखलूक भी पादत का आवाम चिस्त बिता नौ दरबर चिस्त बितगा सैर ऊँचा तक मुकम्मल ग्वादर शनी कब्ज़े बिता अगर आवादा के हस्ते मखलूका ये बेजानत हैं तो मन क्या ग्वादर पोजीशन मर्चिगा से बेहतर बितगा ऐसा ग्वादर यक के हस्ते जदाएँ टेरिटरी के हस्ते कोतगा पेशदाश्तगा 1966 जंगा पदा के हस्ते ये मखलूक सियासी तौरा शऊरी तौरा और ग्वादर मर्दम के हस्ते बलोचा अमा सोच अमा फिक्र अमा बहादुरी के आम बलोच तो कहीं ग्वादर मखलूक था भी हस्ते पदा एशिया से बाद यक बलाएँ जंगे मखलूका गो आपड़ा गो को था और 1980 अश्तादो हफ्ते हस्ते में आना इधर बलोच पश्तूनानी के हस्ते लाते गैरत मामला सरा के हस्ते बिता मखलूक पादत का ग्वादर यक के हस्ते तकरीबन 20 साल तक मनी यादाश्ते इधर पश्तून के हस्ते नयत के गंगवादर दोबारा पदर अंदा मैं सरकर्दे रहनुमा के हस्ते मामला ठीक होते गंगोड़ा इशिया से बाद 20 साल बाद के हस्ते पदाशा
آیا گو کاروبار کنک شروع کو تھا بلوچ گوادرے کے ہستے مخلوق بہادری 1987 1980 وقت مخلوق کے ہستے آپ واسطہ احتجاج کو جیونی ہے اودا یک گنڈوے زالبولے ورنائے کے ہستے جنک بھی تو میں تاریخ یہ حوالے سنٹ نہیں کہ ماں ہستے بزدل گشک بے یقیناً ہر کسی وتی ہستے رائے لیکن بنیادی طور گوادرہ کے ہستے ہما عمل کو تھا کیا ظاہرہ وہ بلوچستان اک خودارادیت یا آزادی ہستے جنگ خاطرہ ہما سنگت کے میں شہید رحمان عارف لالا حمید بلائیں میں ہستے احوالکار بیتگا احمد داد محبوب واڈیلا بعض سنگت سدھی قیدو میں ناکو کے ہستے پسنیا چھے وہ ای قربانیاں نہیں کے ہستے تال تو کا ظاہرہ اگر کسی کے ہستے گپا ڈنائی کا گوڑا پا جبر پا زور پا زانت کے ہستے کنگائیں تھی گوادرے تاریخ چونے آ وقتا چھے انی مخلوق پارلیمانی سیاستہ چھے سیاسی پارٹیاں چھے مایوس بیتگا ای وعدہ کہ مولانا ہدایت الرحمانہ کے ہستے یک کالے داتا حق دو اے نامہ تو ماں جس تک کہ زالبول جن آدم مرد آدم مزنے کے ہستے کچو کے ساسیا آئی کالے سرات کے کہاں گو کہ آئی تعلق جماعت اسلامی ہے لیکن ہما لوٹ ہما ضرورت مخلوق مطالبات آئیے دل توار بھی تھا مخلوقہ کے ہستے مکمل سپورٹ کو تھا گوادر مردم کے ہستے ہرکس مخلص بھی ایماندار بھی تو آئیے گو میں یقیناً کے ہستے رہو بعض عدہ تک رہو درجنانی کے ہستے میں ورکر لوکل مردم گرک بیتگا بند کنک بیتا ٹارچر کنک بیتگا مختلف ذرائع سے ہستے ٹارچر کنک بیتگا لیکن یہ وتی ہستے جودا وہ طرح پوچھتا نہ میں کہہ رہا ہے کہ ابتدائی ہمارے چیزیں زالبول بیتگا ایشاں ہستے ہیں کماشیں سیاست و نیت کے گا لیکن تجارت پیڑا کے ہستے ہیں مردم ایشاں ادا چھے مدگ پیک کتا برتگا بمبئیہ مسکتا قطرہ کویتا اودا چھے کے ہستے پدا ناشریں آورتا دیگے ایٹمز آورتا تقریباً کے ہستے میں یاداشتے ہیں گوادر پاکستان کے بیتا ادھا یک دو شیپ برٹش انڈیا ہے چلے تگا دوارکا بیتا ڈامرا بیتا تو یہ شست دیکھ کا شست و سیاہ شاید یہ بند بیتا پدا پاکستان وطی کے ہستے ہیں بیری شپ کے ہستے ادھا لوٹا ہے سپینہ عابد دیگے ایک شپ پہ بھی ہستا تو آئینی اسٹینڈر بھی شہر بھی تھا ماں وقت کے ہستے ذاتی تو رہا سفر کو تھا دوارکا گو ایک دبئی شو تھا اما کسانیہ ہوتی کہ ماں دومی جماعت اسٹوڈنٹ بھی تھا اما ٹیمہ کے ہستے ماں شو تھا سیاسی شعور لوگا چھے پیدا بھی مردینہ کے سیاسی شعور حاصل کو تھا وہ بلوچستان کے ہستے بلوچ جودے حوالے اچھے میں ورنیانی نودر برانی مزنے کے ہستے قربانی پد زالبولانی لوگانی تا کے ہستے ورنہ کشک برک بیتگا ایشانی چم کشتگنتے ایشان کے ہستے مسک شدہ لاش مارا داتگنتے آئی نتیجہ کے ہستے لوگن تو کا اما سیاسی شعور کے زالبولن تھا بیدار کنک بھی تھا مرچی تقریباً ہستے تو بگوش 2 دہکہ چھے زالبول گوادرہ سمیت پورے بلوچستان کے ہستے آوتی کردہ ادا کرنے گئے اور لانگ مارچ تھا کہ ہستے شانا مسنگ پرسنانی حوالے کراچی چھے لانگ مارچا شامل بھی تھا دا اسلام آباد اشو تھا گوادرے کے ہستے مخلوق باشعور ہیں اور گوادرہ زیادہ کے ہستے میں ایک ظلم زیادتی بھی تھا حکمران نیمہ چھے آئیے کے ہستے میں زالبولانہ کے ہستے شعور نیمہ بولوں بنیادی طور ایسے کہ میں جہاں تک سیاست تعلقیں پارلیمانی کے پالیٹکس کنوں کا منگوشاں ای ریئل اسٹیٹ کاروبار کے ہستے ہمیشہ نہیں بنیاد ہے کہ ماں مخلوقہ سیر بکنے مخلوق سیر بھی پدا میں ہستے امراداری بکا میں اوٹر پہ با جہاں تک کہ ہستے آ کے حقیقی قوت ہے اما قوت کے ہستے اشیارہ مزنے کے ہستے تی سازشی سمجھا کہ یہ سازش کنک بھی تھا اور انچو کے دنیا تو کا ہستے ہیں یک قومیارہ کے ہستے مفتوح بنائے نگ غلام بنائے نگ فلسطین انچو اسرائیلہ کے ہستے فلسطینی جاگہ زرتا
مروچی پلستینہ کے ہستے ان چکے ڈگارے نے کیا اشیا وطی بگوشی تو فلسطین ہمیں ڈولا ادھر انویسٹراں سرمایہ کاراں اما انٹرنیشنلی کہ گلوبل سسٹم تحت کنسپائرسی کے بیتگاں تو آیا ہمیں سسٹم کے ہستے گوادرا لاگو کو تھا 2004 5 6 زمین اشانی قیمت کے ہستے انچو کو تگاں کہ بے با وہ مخلوق کے ہستے اے سرپد نبیتگاں اشانی کے رہی نبیتا کہ جی یہ انٹرنیشنلی گلوبل سسٹم تحت کے ہستے یہ کنسپائرسی محگومہ بائے گئے تو اما کے زانتکار بیتگاں آ کے انوال بیتگاں وعدے اپرچونسٹ مردم اما ٹیم بھی جوڑ بھی کہ آئیرہ چیزیں رسی وہ میں جہاں تک پارلیمانی پارٹیانی و پارلیمانی سیاست تعلق ہے یہ اگر اسلام آباد رواں یا کوئٹہ رواں چی واسطہ رواں یہ مرات گرے گا رو گئے منی تی حقوق کے ہستے آرگا روگا نہیں اور دومی اشیں کہ ماں یہ گپا سرپد ہیں کہ بھائی میں پارلیمنٹ کے ہستے ہیں انویسٹمنٹ یک ادارہ ہی یک مرد میں آ کے ہستے ہیں 2 کروڑ روپیہ جہاں الیکشن مہمہ ہوتی 10 کروڑ روپیہ جہاں تو ڈبل کا شگ لوٹی شی اچھے مختلف مرات مختلف سسٹمہ معاشمہ دروا گند گئے پاکستان تاریخ چوشیں قوان تاریخ نے ابتاد سال کے ہستے تاریخ ہے ابتاد 5 سال ہے تو اسی تو کا ہما سنگت کے ہما ورنہ مرچی جوان بھی تک دروائیں چیزیں معلوم کہ دا چی بھی تا پاکستان وہ چی بائے گئے پارلیمانی سیاست ابتاد دہکہ کے شروع بھی تھا تو یہ بھی قصہ مختصر ہیں ادا نہ جمہوری ہستے پارلیمانی نظام نہ کہ ہستے جمہوریت تی بنیادی رائٹس ہستا مخلوق ہے آئین تو کا منشنہ نہ کہ ہستے کسے اشانی دے گا تیار بھی جمہوریت برائے نام ہے وہ جمہوری حوالے اچھے کہ ہستے صرف ایکسپلائٹیشن ہے سوا دگے اچھنے ان سرپد بنگ کے ہستے میں 70% کے ہستے میں اما شعورارہ کے ہستے متاثر کو تھا تر رہنے کے خاطرہ وہ اسی تو کا میں وفاقی حکومت ہے ایجنسیاں نہیں آئینی باقاعدہ کے ہستے کردے گوں انچو کے مطلب پیشہ وضاحت کو کہ گلوبلائز سسٹم فلسطین جوت آئیے راستے ہیں تر رہنے کے خاطرہ زمین ضرورتن تھے لیکن مروچی بھی کے ہستے کم از کم دگے گا ماں نہ کنے ماں کے ہستے فلسطینہ پالو بکنے کہ بغیر ٹکا بغیر ڈگارہ کے ہستے آئیے ہوتی وطن داشتہ نام فلسطین زندگ کو تھا گو اسرائیل کے ہستے مزنے طاقت ہے روچ مرچی کے ہستے ہوتی جوہدہ کا نگائیں ماں سرپد ماں ابتاد فیصد کے ماں متاثر بھی تھے وہ مخلوقارہ کے ہستے لباں کلات تر رہے تھے مخلوقارہ تو لب دے لالچ دے آئی یقیناً کے ہستے شعور کونٹر بھی گوڑا صرف وطارہ تک کے ہستے محدود بھی تو ای ادھا تک کے ہستے اشیاء چے بعد مخلوق نی کے ہستے پدا ردوم زیر گئے گپ پشیں کے صحیح ہیں حقیقی قیادت ہے کہ ہستے لوٹی اما قیادت کے نیڈر ہیں بولڈ ہیں اور مخلص ہیں قیادت کے ہستے مخلوقارہ پدا وطی کے ہستے ہیں پویلین عورت کا گوستے کے ہستے سیاسی جلسہ سک باز مزن بیتگا آئیے بنیادی وجہ یہ بیتا کہ قوم پرست سیاسی پارٹی میں بلائیں کیڈر سردار عطا اللہ مینگل خیر بخش مری شیرو مری بابا میر غوث بخش بیزنجو ایشاں قوم پرستی اروادے کے نئے پہ گورنمنٹ نیشنل عوامی پارٹی ہے تو ایشانی کھرد گو کے ایشانی عمر کے ہستے نوما بھی تھا زیادہ نائشت گنتے دے میں ردوما لیکن نوما دورانہ ایشا مخلوقہ کے ہستے انچو کو تک قوم پرستی حوالے اچھے بولانا بغیر داں کے ہستے گوتر جیونی تک بلوچ درساں وطرہ یک سمجھتا ہمیں خاطر اروادے کے ہستے قوم پرستانی جلسہ بیتگاں ادا گو کے مسلم لیگ بی ڈی ایس دورہ 60ویں دہک کا موجود ہیں گوادرہ لیکن نہ یہ کہ ہستے ہم کالی تو وہ اسٹرکچر ہی بیتا بس دیکھے اچھے نہ بیتا ہے عملی تو یہ حوالہ اچھے کہ ہستے قوم پرست قوت اور اسپیشلی بی ایس او ہے جد و جہد کے بیتا بی ایس او ہوتی آزادانہ پالیسی ہے آئیے یک ہستے آئے میں رول کردے ادا کوتا بیتا
मखलूक के हस्ते बीएसवाचे मुतमईन बीता और मखलूक ए सरपत बीता के माए हस्ते बका हमेशे